osopolitiki ngibathelisa abafowethu laba abantu zokuthiwa baphana abahle bagaza abantu badlala ama-democrats awaphesheya ama-liberal azokwakha amabhizinisi awazele une-degree kufana nokuthi uno-first year. Impilo esiphilayo eNewcastle emadadeni ihlazo. Uma uphuma ungena emgodini. Iy'tolo zigcwele abantu bokufika abantwana bethu banama-drugs. Ngoba azisebenzi bakufanele abantu bokufika imali. Konakele emhlabeni wethu. Beniyezobekisa amandla abantu bathi awethu kodwa futhi umdlalo ufana ngabukhona ngukho kubangwa yinini abaholi bonke igama lami nguNhlanhla uDubonga Jali ubakhulumile ngibhlungu ngima kanjena ngibhlungu ngoba eSouth Africa angilutho Hello, you want 17 and by 14. Sola ngimncane. Ngimncane ngiyobonela amaphoyisa efika nayibhamu embali vala. Sibonile indawo biza ngiphenduka kuqhubha isibhamu ukufa abantu sesikoleni sisibone isidubu. Sibancane. Sibonile abantu abadala besitshela ngokhongoloso sitshela ngo-ANC basitshela ngekhathi abadulana abavulana nababafa abantu sabona umama 94 evuka uyovota satshela ukuthi kuloko sisitholile kodwa mina nginayo kuleyo anginayo kuleyo ngoba ngelinye lamalanga lo ANC sakho so youth net ngikhona ukuthi sasebenza bada besuka khona abantu banikana imali bafala imlomo ngikhuluma nje overblades manje ukho wakhuluma kakhulu abanyana namhlanje uyini kunendawo ethiwa isikese ende ibikliniki indawo badayisile lo blades manje nabangani bakhe ANC ngikhuluma nje kunenkomo zamanguni ekuthiwa zolele siselana lezo nkomo zamanguni ubani wazizagcinaphi kumanje khona yodwa ngiyazi usidla kodoti ngoba iwe vele umuntu omnyama ngithanda ngizama ukwenza i-recycling ngiya-recycle lentama indaba ephara before bekhona bekuyimini phara ngaya ku-ANC ngaya kubani kwi-testing sencane sengigugile manje dala manje ngacela indlela bangikhomba lapha wangitshela ukhansela wami former councillor khaya indoda le sehlambe kakhulu la ngikhomba kwabanye bangikhomba kulona ngakhomba kulona ngatshela abantu behle ukuthi bengazwananga nekhansela ngengithola utho la ngibhena namhlanje ngithola ngakho kumanje kunenkampani zamasizi ze-recycling sorry James abafowethu ngaphandle sekhona abeluka inqwaba abazale recycling engaqala before bona ngimenga ngibuza kufanele senze njani South Africa ukuze sibe ne-value nathi asisanayo i-value. You do not value people. eGermany they value their people. eJapan incane kabi ne-South Africa but bahola kangcono ngoba they value abantu babo ayikuyisa isithunzi thina ngiphatha nabo kunye ngiphatha buhlungu uya home affairs uya ukhulekile unebhasi eliyiphepha elibhuku lakhiwo wona ukhongolose lebhuku kuthiwa lisafuneki mesisi masiyolakha kuthiwa futhi uzokhokhela kanti ngizokhokhela uba yi-South African Now CWP ngixolele ngiyazi ngisithathe amnandaba angifuni lutho
esitokweni kodwa kuyizinto uSidawuluphili sakhe sivaliwe mina ngifaka ngo-2012 sasebenza kulobo 300 rand kwanyuka bathi bangena umsiri somabhizinisi ophezulu wayivala ukuthi sinyusele bese usago-2 rand sagcina sanyusela ngo-5 rand benza le national unit yabo bodwa thina sivotela wena ulandanye inkatha so bayilanda inkatha ade besibeyibiza ngezitha thina besikhatha besizitha zenkatha basilandela inhlangano yaphesheya ama-democrats awaphesheya ama-liberal azokwakha amabhizinisi awazele Sengiyaqosha kuSidawuluphili bethiwa ngenyanga ezayo siyaphuma thina mase sikhishwa kusasitshela emehlweni ngithola ngicabanga ukuthi ne-UIF nothola ngakhoyo ukuthi u-UIF esoyithola fafezi kuhleli nami bedla imali bethi nama-development program ama-programs kodwa u-ANC ethule ebuke ngabuza ukuthi aphi ama-programs ngiyabonga mkhulu Fala nokuthi uno-first year. Impilo esiphilayo eNewcastle emadadeni ihlazo. Uma uphuma ungena emgodini. Iy'tolo zigcwele abantu bokufika abantwana bethu banama-drugs. Ngoba asisebenzi bakufanele abantu bokufika imali. Konakele emhlabeni wethu. Konakele abantu abamnyama. Sicela ukuthemba abashi babo. Sanibonani. Igama lami Nxaba. Ngicela ukubingelela bonke ubuholi. Yazi nginamahloni ngoma yimela kade sivota abafethu. Sesiyasaba. Size ngoba sikuthiwa sizonika ithemba kuma zibuye. Sicela ukuthemba baba. Siyasaba manje. Udlaliwe ngathi ukuthi une-degree kufana nokuthi uno-first year. Impilo esiphilayo eNewcastle emadadeni ihlazo. Uma uphuma ungena emgodini. Iy'tolo zigcwele abantu bokufika abantwana bethu banama-drugs. Ngoba asisebenzi bakufanele abantu bokufika imali. Konakele emhlabeni wethu. Konakele abantu abamnyama. Sicela ukuthemba abashi babo. Sicela usibuyisele umhlaba wethu usiphe amanzi imisebenzi. Thina sifundile sicela usiphe amathuba omsebenzi. Akuningi sicela kuwe. Sicela ukuthembeka. Sicela ukuthi sime iteshi kuze kodwa usikhumbule ungathi mase sikhuphula sakubeka lapha bese yakhohlwa ukuthi bafika abantu basemajuda eNewcastle beza bezokuphakamisa lokho engicelayo ngiyabonga. Njani philo igama lami uSiyanda wamaphumulo kodwa negama lasemgaqweni ngakuza uSoseji. Nangomunye ngomthali amasdingo umhlanga ngqhamuka amasdingo ku-191 nangomunye wabanye abakhalayo manje ngokukhala nabanye abafezula shuthi nazi ngokukhula kwethu uma sikhula mina ngikhule shuthi kodwa abantu abaningi emalokishini ethu vele kuyile nto ye-ANC mina ubaba wami ubeke zezinto zenhlangano shuthi-ke ngalokho nami ngifana naye baningi mhlawumbe abantu bama ngifana naye uthi nokuthi uthi uhambise kuyi-CV kuthiwe ngifana kasilwane ngifana kasilwane ngani shuthi nezinto zakudala zoma-ANC balwa benze lapho ababekwenza shuthi sifela amacala obaba kahle kahle asisakwazi nyakazo ukuthi uyaqhaza kuthiwe ngifana kababa benzani engathi sasilapho okay nami lokumele sikucela ngiyabona umsebenzi kodwa osopolitiki ngibathathisa amafowethu laba abantu zokuthiwa baphana abahle bagaza abantu bahlala Sale phezu kodaba.
Senisondeze kuyi-mic. Ngiyabonga ukuthola ithuba lokukhuluma ngokuthula ngisuka e-193 eThekwini. Kuthiwe asicomment la ukuthi ingaba khona elinye iqembu engasithi lisungulwe. Ngokwami angisiboni isidingo. Nginezizathu. Osopolitiki ngisuka ku-UDF ngayo ANC ngangayitsheli ukuthi empilweni yami yojika ingabi ANC abantu bepolitiki bayakwazi ukuthenga imiqondo yabantu ize nibavumele kube lento abayiyona. Into engiphatha kabuhlungu seyiningi ihlangane khona zepolitiki futhi ukuze ushintshe umthethosisekelo wase-South Africa funeke uthole i-2/3 majority yento ebukhulu engeke isenzeke. Namhlanje ifikelwa amazwi akhulunywa uVeli futhi wathi abantu bayophatha i-South Africa ekugcineni kodwa 30 years ngeke ngale 30 years ngeke balibone idlala. Sengiyabona ukuba kuyiwona wakhulunywa uVeli futhi namhlanje. Abantu abamnyama bathekanga imali. Sekhona ijengo. I-ANC ngangayitsheli yohlangana ne-DA kodwa namhlanje bayinto eyodwa namhlanje. Ngoba abadayiswayo thina abavoti. Yanikhalela. Akumnandi ukuzokusho. Kodwa osopolitiki ngibathathiswa abafowethu laba abantu zokuthiwa baphana abadla amagazi abantu badlala baningi abafowethu abafayo ngisuka ekulweni kwenkatha ne-ANC. Baningi abafowethu abalele naphansi engangubathanda. Namhlanje abekho abafowethu, namhlanje siyaxhashazwa, sixhashazwa abantu bakithi abamnyama. Thank you very much. ANC ayinankinga, inkatha ayinankinga, kodwa inkinga umuntu osebenza phakathi enkatheni onikezwa amandla ukuthi namhlanje akasize umphakathi imali ey'khalo zabo. Inkinga nje eyodwa umuntu. Bafowethu nami njengoba ngilana nje ngizosapota ukuthi mhlambe iqembu lelisha noma ibuye contracting ngathi ngaqala ngeyisebenza. Kodwa-ke into engifuna ukuyiveza namhlanje phambi kwethu naphambi kwabo abaphathi noma abaholi abakhulu nabo abahleli ngemva kwabo ukuthi into ebalulekile iyodwa ukuthembana. Konke lokho okuvela nalazo sesiyiveza la ayiveli noma kodwa zivela phakathi kwethu ngoba ilokhu njani ukuthembana akukho. Ikahle kahle ayiqali lento mhlambe ukuthi abantu bahlupheke emphakathini, ayiqali emphakathini kodwa iqala la emva kwami etafeni. So ngamanye amazwi sidinga namhlanje abaholi. Namhlanje ngifisa ukuba mhlawumbe upresident asithembise ukuthi abaholi laba ahleli nawo namhlanje noma laba abalekile ukuthi uzosebenza nabo abaholi abathembekile, abaholi abazaziyo iy'khalo zabantu. Ngoba nje sikhala sinjena nje asikhaliswa ukuthi ANC ayinankinga, inkatha ayinankinga, kodwa inkinga umuntu osebenza phakathi enkatheni onikezwa amandla ukuthi namhlanje akasize umphakathi imali ey'khalo zabo. Inkinga nje eyodwa umuntu. So ingakho namhlanje ngithi ngiyacela kupresident wethu ukuthi akalungise umuntu lo azosebenza naye ukuze zonke lezi esiyifisa ukuthi zenzeke